I pozdrav prijatelji! Danas ću vam pokazati top 5 najboljih programa za snimanje. Pa hajmo da krenemo, to je snimanje ekrana. Prvi program je Bandicam, koji ja trenutno koristim. To je Bandicam i idete na ovo prvo, znači na ovo Bandicam Screen Recording Software, to prvo. Evo kao što vidite snimanje ekrana, znači sve to i idete na ovo besplatno preuzimanje. Ovo je trajna licenca, znači ovo je kompletna verzija, ovo je besplatno preuzimanje. Znači vi klikate na ovo besplatno preuzimanje, onda odete na, znate već, yes, download i tako to. I onda kada se skine samo finish i to je to, možete sve vidjeti. Znači to je otprilike što se tiče Bandicama, sajt ćete imati u deskripciji videa. Idemo na sljedeći program. Sljedeći program je ljudi Fraps. Znači Fraps je za screen capture i on je inače napravljen, to je raniji program koji se koristio još odavno za snimanje igricu, znači više vi koristite Fraps. Imate Fraps, imat ćete i njega u deskripciji videa i odete samo kad želite da ga skinete, odete na download. I sad se možete koristiti samo ako imate Windows 7, Vistu 2003, XP ili ovo. Zato što ne možete da koristite kad imate Windows 10, maka ja mislim. I odete na ovo download Fraps 3.5.99 setup 2.4 MB. To je stari inače program, ali i dalje radi. Znači možete da ga kupite, ali ne morate, da možete i besplatno. Idemo na sljedeći program. Ljudi, znači, kao što vidite sljedeći, znači, ovaj program koji možete imati, jeste ovaj ovdje. Ja mislim da je ovaj. Znači, možete, kao što vidite, online start recording. Gledajte samo na to i na start recording i možete da online da rekordate, ne trebate nikakva instalacija. To je treći program i sad idemo na zadnji, to jest na predzadnji četvrti program. Ljudi, znači, sad možete ovako. Sljedeći program je Screen Rec. Znači, možete, znači, radi na Windows 10, na Windows 8.1, na Windows 8, na Windows 7, na Windows Vista i na Windows XP. Znači, radi na Windowsu, na Linuxu i na Macu. Znači, odete samo na ovo download for free, to jest get screen rec for free. I idemo na ovaj jubilarni zadnji program. Znači, imate sve ove programe možete da nađete. Mislim da smo imali još neki program, ne znam, vidjet ću ga budem skidao. Ovo, znači, idemo na zadnji program. Zadnji program će biti, znači, kucate recorder for PC. I odete sad na, trebam neki jedan rekorder od njih. Evo ga. Download the recorder for PC. Znači, imate i njega. Odete jednostavno na, sad ću vidim da je to, mislim da je do kraja. Da, evo ga. Apps for PC, znači odete sad
Treba vam ovdje za ovu instalaciju treba vam BlueStacks, znači morate skinete BlueStacks, znate već šta je BlueStacks program, skinete BlueStacks i skinete preko njega V-Recorder. Eto. Ljudi, ništa, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste ostavite like, share i sub. Zapravo možete samo da mi napišete nešto u vašim komentarima i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!